mah biarkan mah. Mah lapar bener. Si aja ini jangan sih. Yang ada kuat ya. Untuk ya. Banyak banget. Memang asli. Empuk. Yang badagang asli guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Si Borgo. Asli yo mati kebon. Si goblok. Salah tanya ti kebon naon ti kebon teh kera di dia teh aya lalaban naon tah kira-kira teh naon teh baluntas tah nah Apa bahasa Indonesia? atuh campur we emang kunaon Atau paling besar carekan usaha guru ili. wal aman dijamin aman lah pokoknya mah orang campur ada orang mah asli orang Sunda guys da Indonesia oge mah meh mau urang mah tuh naon atuh heuh ya bahasa rieu kieu ieu teh urang teh diteminin ku Mang Awal Ini. eta lah maaf salah guys urang salah wae cara Pas vitamin ya. vitamin C eta ka mana sih teh job desk na teh enak ngaranna teh Jokes lain dah. Apa deh? Oke siap. Pokoknya mah nggak perlu lama-lama. Meren kewe sambil berjalan si lalaban entahna apa kumaha apa rek ayeuna we. Review dulu. Review dulu. Oke. Dulu. Udah tersabar ya nih selama aja sini. Oke. Pokoknya mah ieu lalaban mentah aya baluntas tadi teh. Baluntas. Terus naon ieu teh? Sirih Cina. Sirih Cina. Di belah dia naon? Ya si nanti kan teh sinaguri nanti. Pokoknya Gori. Oh gori. Anakan nangka. Anakan nangka ini ada. Ketewel. Nanti Lampeni. Sama ini satu lagi. daun Tangki. Tangki teh alias belinjo lin. Melinjo. Belinjo ditemenin we lauk asinna naon? Japu. ikan hiu. Ikan hiu mah kos gitu. Oh, sok tahu sih. Sih. Jatuh sama enggak? Japuh guys, pokoknya mah disebut biasa orang Sunda mah japuh guys. Dan ya weh kurupuk nu terakhir ya kan spesial meureun nya. Nasi weh sambal na weh yuk, sambal naon Kang Sodik nu tadi teh? Sambal di kebon. Kelompok itu kelompok sadok. Oke lah pokoknya mah. Itu kebon. Oke, sebelum dia dihabak kabeh alangkah baik. Ya oke. Sambal cimbrin. Cimbrin. Ieu teh ngaranna? Cimbrin. Oke, pokoknya mah ieu lapar ya. Guys, mai. Oke, sebelum jadi apa kabar alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Ya. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Minum lah. Minum lah guys. Soalnya ieu rada kumanya. Rada haus ati. Ieu cabe naon teh? Apa ya guys orang kucurkeun ka dieu lagi seuh. Mantap sekali nih guys. Dibakuan apa di kumai deh? Ulah. Ih, ya mah gak boleh seperti itu ya Bang Awal. Malu nanti banyak yang nonton nantinya. 200 orang. Iya semua hewan naon ieu. Kajeun teuing atuh huapkeun we. Sehat sekolah teh ge. Sok. Hayu atuh huapkeun. Langsung. Atuh heung geus panggeus doa meureun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu guys. Harusnya langsung ngobrol aja. Gorengnya dulu kita cocolin sama sambal. Mantap. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Japuh guys. Ternyata lihat. Lain deras. Coba terang coelnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Daun tangkil guys. Cocol sambal. Aduh. Wah. Betul lagi. Rasa rujak ini. Asalnya. Kolak. Oh, amis. Amis. Aja. Kurang darah. Kurang iya. Kurang duit.
Daun apa nih guys? Mantap ya. Mau pertama ya? Iya. Gue ngampel nih. Penasaran yuk. Tika ditayang ka dia guys yuk. Nyangan tangkal lampeni dan kumaha gitu guys. Terus ayo ah. Terus cobain apa daun baluntas gitu. Baru nyobain pertama kali nyobain daun baluntas. Kita makan. Mantap. Rasanya udah daun Enak. Oh, balasnya itu deh. udah aja nih. Coba. Bagi yang suka mah enak-enak aja. Enak-enak aja. Orang Sunda mah pasti enak aja sih. Jukut ketika dilalap deh. Bisa. Baik. Daun baluntas guys. Aja. Aja. Mah tuh dan berjalan saya. Mantap. Gori ketewel. Bener. Ajib. Pokok kerupuk tuh ah. Pedok. Mah yang sorangan. Ah ini bener Oh. Asli emang enak guys. Ngutak aja, ngutak semua kan. Ke sana. Mantap sekali guys, ya benar. Iraha deui mukbang bersama Kang Sodik dan Bang Awal ya, aduh di channelnya Si Borbong guys. Mantap pokoknya mah. Suatu kehormatan guys. Normal. Kurang mah nyebutna itu tongtolang. 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 Ngomong gori, tongtolang. Jadi rupa-rupa Jawa sepatut gambar. Baluntas. Mantap. Mantap. Mantap bener. Mau habis kedua. Amar apa bener? Si Maji ini ngundang sih. Oh. Yang ada kuat ya. Untuk ya. Berapa? Memang asli. Empuk. Enggak. Yang badagang asli guys. Kauna. Kurang? Masak dulu. Padahal mau biasa mah. Guys, Ada sedikit rahu ya. Saya kita. mau sorangan, mau sanggup sorangan. Mau tongtolang. Mangkil, ulah ngarepotkan batur teh. Mau telan belum. Kecuali maut berenang pasti ngerepotkan batur. Oh, mau. Kubur sorangan. Wali Tadi deh. mana mau terakhir teh apa nih? Kubur sorangan. Oh, iya. Ulah gitu mah. Tasahan teh di Oh, mah wali geus nyawa teman-teman ijazah. Nyen kuburan sorangan. Wih, asli enak. Pedok. Iya, kumaha sih casan tadi tato ya. oh, awal. Tapi ya. Ciri-cirinya guys, Pernah sering. Sering. mantap sekali itu buat pertumbuhan tulang guys, mantap. Pertumbuhan tulang saya guys itu bagus. Bismillah. Nah, Ikannya guys. ikannya, rasanya. Orang iya wet. Tambul. Tambul sana.
anu. Amma ya. Nggak matis nggak mah. Kamu muncrat. Ya, sih. Sawang sama kayak wang bergong. Teguh. Tersekan. Nah, nah itu apa? Apa? Ayo buat juga. Nah, Ya, kalau juga. Kirokim kan. Nah, guys, Sambelnya mau. banyak lagi. Daun belinjo guys, pucuk daun belinjo, mantap sekali. Rasa tangkil guys, gimana tangkilnya? Ya. Mukbang segala enak ya guys. Lauk asina tuh. Lauk asinti, lauk laut apa lauk? Lokah. Lautnya. Dan Di anak hiu. laut Laut mana Sarman? aman. Ya putih saya genapnya. Ya. Ayo gak beli hiji. Tahu gak? Ayo kayak dua tuh. Nah, Serah ke karena kayak dua yang iya. Pilu jeung ieu dua. Pak ini genep lin. Genep. 5 apa genep? Kan tilu-tilu lin. Genep. Sabungkus mah 2 bungkus lin. Nah. Mahal lagi nih. Dua iya. 5. Ibu gua. Mbak. Mantap guys. Alhamdulillah. Ini mah tuh di kebulan. Sekan wae. Udah lah tadi mana ya? Oh. Favorit bisa nih lo. Alas kabar gitu ya. Strawberry. Aduh mantap sekali guys. Iya teh efek ubar Mana? kuat. Barbeki. Barbecue ongkoh, ubar kuat, merendah. Kuat non. Kuat ngagayem. Ngada kuat. Tambah. Siapa yang membawa? Pasti ah. Mantap soalnya. Jago. Ayo. Bebas di mana? Udah bau tak? Coba deh. Oh, coba. Enggak. Di sini lagi terasa. Guys. Daun balon tes. Tes naon dia balon tes. Oh, surawunya tuh. Adanya. Cukup. Tapi agak pahit ya. Ayah pahitan setik. Tapi pahit sehat itu. Yang nunggu udah ngaji rumah lu sih. Awal. Desitanya dik. Cita. Dari Desita itu. Apaan sih? Merah-merah gitu sih. Mantap sekali tolong. Lap daun. Ini Minum. sekan. Ada dia sama orang musik itu teh biasanya. Ya kau besekan wae. Dari itu mah. Gimana tara? Jaim teh. Jadi kumanya so imut ya tuh guys, so imut. Mantap pokoknya guys, yuk sama tika ledis ya guys.
Ya. Sudah Cina. Ya aku. Beakeun atuh mah. Jadi rada menyengat ya baunya. Bau jukut ya. Bener aja. Mantap sekali. Lalapan mentah sekali guys, pokoknya mah. Beakeun. Yang minum. Rasa daun belinjok mantap sekali guys. Kalau Bima. Lang tolang deh. Mantap. Mantap ya. Biarkan mah. Geus Ya. lagi beak. Beak, sama beak, sama beak dengan nangge beak tinggal lalaban saeutik deui. Tapi ajib beuh yeuh. Nikmat. Gimana? Edo. Nikmat pisan ala Sunda pisan guys. Moal gagal pokoknya sambal, dina sambal japu eta ditemenin lalabana. Asli guys Sunda pisan. Kos riung kos lebaran ya. Geus lebaran giung madang daging tadi. Ngariung kekeluargaan gitu. Jauh amat. Sebar. Masalah. Puasa gincan. Ayo mah tuh puasa apa? Senin. Senin. Lapar wae semenit lapar. Oke guys, ya pokoknya mah suatu kehormatan bisa ditemenin Bang Sodik dan Bang Awal guys. Yuk. Hormat. Pokoknya mah kieu we guys. Suatu kehormatan dina channel si Borgom geus lah tuh berak teh arek ngobrol lah. Hormat wae geus Ngomong penutupan. merenang gitu. Oke guys, mungkin di video kali ini sampai di sini dulu guys. Bersama Kang Sodik dan Bang Awal dari channelnya si Borgom. Sip, mantap. Yang belum subscribe dulu. Yang belum like Like dulu. Yang belum sare dulu. Kalau guys, terima kasih banyak hatur nuhun pisan yang sering nongkrongin channelnya si Borgom. Doa terbaik dari si channelnya si Borgom asli ieu mati kebon. Mantap asli ti kebon teh ieu lalaban guys di kebon asli. Kebon lautnya. Kebon laut eta gitu lauk asina. Pokokna mah dah ngeunah ieu mah dangel. Teu gagal. Pokona mah nuhun pisan lah pokona mah ieu mah. Kalau bebong awal. Pokoknya mah mohon maaf lah bila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang baik dari kami ya. Kita mah hanya sekedar hiburan ya guys. Mungkin di sini dulu lah. Tutup dengan naon teh ngaranna teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channelnya si Borgom asli ieu mah ti kebon. Mantap. Thank you.